Lalholu Kukichin National Front KNF के लुपा crore अनि के सेंफम ओइगदबा यूनिफॉर्म सेट लिसिंग कुनगा चहुम बांग्लादेश के चटोग्राम एरिया दे लेबा नयाराज के फी टोफम फैक्ट्री अमदगे डिटेक्टिव ब्रांच ना फागत मुंख्रे हैरी हिरम मसिगी मतांगदा बांग्लादेश के पाउचे प्रोटोम अलोदा होंगलक पर रिपोर्ट में हाई KNF के यूनिफॉर्म सिंह अदु बांग्लादेश के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ओरिबा डिटेक्टिव ब्रांच ना रिंगो अपैरल हाइना मिंथोनबा फी टोफम फैक्ट्री अमदगी फागत पंगमखिबने लोगी वांगबदा चथरमरिबा थवोंग अदुगा मरी लेनना फैक्ट्री दी मपु यावना मियोय अहुमसु फागत पंगमले KNF के यूनिफॉर्म सेट सिंह अदु लुपा crore अनिरोंग के सेंफम ओइगने थौदोग अदुगा मरी लेनना चटोग्राम सिटी डिटेक्टिव ब्रांच के सब इंस्पेक्टर ना Bayazid Bostami Police Station da Anti-Terrorism Act ki makhada lawsuit ama file tokre hairi Potlam Singh adu fabada police ke ahanba witness oriba Ringvo Apparels ke production manager MD Kamruzaman Nahai aikoi na loriba firol gi order ase logi wangmadani haiba aikoi khangkide mafam asida police personnel sing laklaba matunga illegal oiba potlam ni haibase khangbangam kibane lupa crore anirongi oigadaba firol gi order ase tha asimaktada pigadamni haina mahang phungdokhi amaromda case asige statement da paliba mafamdi Chittagong Hill Track da based over loan thing krabala loluk KNF ke personal singna Bangladesh ke Rangamati Khagrachari amadi Banderbon district da Nifamipun Senkai Thumkai amadi Makal Maka Kyagi crime sing Chatabale Kray Lalolu asina tonga ba source ge cell khaiduna public security amadi Bangladesh ke integrity da singna ba thabak thorum kaya amasu chatharaga lakli lalholu asige Facebook page da Bangladesh ke Chingi district ani leiba upajila mapan yawba state ama sem naba lokthopale grahainasu pawasina makatari